Дәбір естен қалғыз нерсе, Чыңғыз Айтмат менен биринчи таанышым. Ушуну айтып берейин да. Мен 4-чү курста окучу элем. Чыңгыз ошондо сельхозунда 4-чү курста. Общта жатчыбыз, биринчи аялы Керез Шымшыбаев деген. Ушундай менден бир 2 класс ылдый окучу эле 2-чү курста. Общта бирге жатчыбыз. Ушундай татынакай ичке кара торунун сулусу, мындай дене түзүлүшү укмуш, тарсылдап сүйлөгөнү адамгерчилик укмуш эле, кыз эле. Ошол 50-чы жылдарда болуш керек. Тышта, общта бир тобуз кечке жогу шеште сүйлөшүп турсак, бир убакта Керез эле өлүңгүрөйүн татар келатат деп үйгө кире качты. Баля болду, эмне болуп кетти деп туруп калдык, билбейт. Анан аркы жолдун аркы бетине бир жигит келептир. Ал түз эле бизге келип, биз менен учурашып калды. Айтматов Чыңгызмын деди. Селхоздо окуйм. Мындай өтүп баратып силерди көрүп, учураша кетейин деп кайрылып калдым деди. Ошентип эле кетти. Анан мен сразу эле Керезге кирдим, общта жаткан жер. Ай, Керез эмне болуп кетти сага? Эмне качтыңыз? Жаңкы келаткан татар ушу мага сөз айтып жүрөт. Мен аны каалабайм, качып жүрөм. Болбой эле келип атат дейт. Опей деп. Ошону менен учпай калдык. Анан Чыңгыз менен таанышып калдым. Чыңгыз анан мага келе баштады. Экөөбүз жолдош болуп сүйлөшө баштадык. Анан сырын айттым, ошо Керезге көңүлдөн сөз айтып жүрдүм эле. Бул менден качып болбой атат. Анан ошондон мындай сүйлөшүп жакшы мамиле түзүп калдык. Өзү абдан түзүк жакшы эле жигит экен. Анда узун бойлуу, арык чырай. Анда кийим барбыз деле, кийим жупуну. Анан мурду койгон, бети, башы мындай безетик баскан бала экен. Анан ушу таанышып кеттик. Маган тез келип калды. Келип сүйлөшүп анан мындай мамиле этсек, өзүм мындай абдан жакшы адамгерчиликтүү, сөз баары жакшы экен. Анан ушу Керез жөнүндө айтканда, анан мен общта бирге жатабыз да. Мен активный кийлигише баштадым да Керезге. Ой, Керез, ушундай сонун бала экен. Эмнеге аны татар дейсиң? Инес татар болсо атасы кыргыз. Анда биз билбейбиз Айтматов ким, Айтматов атасы ким экенин түшүнүгүбүз жок болчу. Ой, антпе, мындай жигитти таппайсың деп, мен Керездин артынан түшүп алдым да. Ошентип жүрүп, акырында макул болгону Керез, Чыңгыз экөө үйлөндү да. Үйлөнүп ошондо мамилебиз жакшы болуп кетти. Инистү бүттүк. Бүткөндөн кийин Чыңгыз бабыреке сельхоз выставкага, правительственный выставка бар эле. Ошондо хозяйственный час правительство, жылкы, уй, койлору бар эле. Ошол жерге зоотехник болуп орношту. Зоотехник болуп, ошол жерден үй алып, ошол жерге жашап калды. Анда энеси Керез, анан балалуу болуп калды. Санжар, анан Аскары, энин 2 карындаш бүт бар. Анан чакырып калып барсам, анда бир жөнөт сарай, үй элаты бар. Абдан начар үй экен. Ошогон жашап турушту да. Анан экөөбүз мамилебиз түзүк болуп кетип, мындай жылуу чай болсо эле бири-бирибизге чакырышып, мамилебиз оңолуп кетти. Анан мен бүткөндө 58-жылы кандидатский диссертацияны защищать еттим. Ошондо толок молдо автобаздын маңдайында 2 комнат кичинекей үйдөмүн. Эми анда турмуш өтө начар, эчтекебиз жок. Кыйыныбак эле. Мен ушул 30 чип сатып келип, короодо ушул сарайыбыз бар эле, ошону жасап, 30 чипин ушул защита болгуча бакпадым да. Эми банкет болсо, хоть закускана мына керек болот. Анан жарымы короз экен, кийим бар, чогойгондо баары
tanga çok kıykıra başlamadı. Koşunanın bararı yazmadı. Mama keyifse toğuk bakıp uğtatmaya eder. Analarga aytdım, ay azele kaldı koy, çıray turgula dep. Ana şol uyda anda mınday üstel yok, mınday uslaviyat yok, yerge oturчубуз. Teң tushlarda tuğanlar çıkırıp batışınçanan banket kıldım. Çıngiz Gerez menen geldi, Gerez ökö. Can Kaskar degen balasına janından törülgön. Hazır 63'e çıktı al balası. Al Ministri İnostraных dел bolup kaldı. Anam çok oturup geçinde bir saat 8-9'da Gerez men barayım balı ilap kaldı. Hem çekti balası. Dep ketip kaldı. Gitti. Anan Çıngiz men ayağına şeyim bolam dedi. Anda taң atqıça otura berçüz. Anan saat 1-2'lerde жоқ bolup kaldı. Kep aytpayt ketip kaldı. Anda mınday trolleybus maşinede жоқ. Anan bespogoy ne oldu? Kantip ketti dep oylanıp kaldık. Anayım bir 8-10 gündeyin Çıngiz uyuna çıkırıp kaldı. Barsam men maşinanın oğuzum boşta. Gerezge aytdım, ay sen kete zaman telefonun жоқ olğan desem öyle. Oy Çıngiz zaman boldu. Kızarıp tatarıp meni atamdan kaçtı kaldı, tildep girdi. Ешкинасында жазы скамейкада көбөлөк içip koyup turmun. O şerge kızıp kalıp uktap kalıp turmun dedi. Ana men sırası seze koydum. Sezdim. Oy, oşal sen bilen. A biz öyle bir masor jatkan eken de bile arı beri ötüp karagan жоқ olak. Desek Gerez şunday akıllı kıyın ayarları. Gerez aytты, emi jasalgan bolgan jasagan menen eşteke çıkpayt. Bunun kayda varganı men bilem dedi. Taң atkanda geliptir de. Taң ördenen перерывка işe çıkıp kaldık. Çıngiz ayda meni tildep kirdi. Oy men kayra. Oy akmaksın o dedim. Oy aytıp ketpeysin mi жоқ degende. A biz bespokойт dedik. A men kayda bileyim sen kaysaga ketkeningdi. Degenen oşonda жүрдүk, жақсы жүрдүk. Gerez uqmuş keyin alda inişti bilipti. Spetspoliklinika uku korla vraç bolup kaldı. Eki balalı oldu yani Kaskar Sancar degen. İki balasın anan enesini teң men operatsiyadım. Uşol Askarı 8-9'ga çıkkan öte toluk balalar kişinekeyin. Çıngiz bunu günüge çıvıktalı alıp köçöge kovalap çurkatadı ekende. Arıktasın dep. Anan bir günü alıp gelip kaldı. Mau jalkı olanım adı jata kalıp iylep atады, içim dep ele. Bolbay ele sabap kovalaptır. Bolbay iylep jata kalıp içim dep ele. Görüp berçi balya alıp birdime alıp. Anan görsem ostro apendisit. Oşu zaman operatsiya yapmadım ben. Çıngiz sayatağın ne olur, men hiç balamda öldürü olacağızdan turbayım mı? Men bunu günü üçün kola çilemdim. Ana ayıp gitti. Uşunu menen жақсы жүрдік em бұл. Öte talantlı adamdı. Talantlı adam bayağı kitapları çığa başladı. Mamilemiz biraz tüzük. Keyin çoğu bar жақсы olğanda öközün aramız kişine soğuk düştü, suyu düştü. Balya oldu, emne olup gitti. Desem bul, Büyüsara menen baylanışıp, anan şu Büyüsara'nı menden erimine ayt etip, zınkıyı böyle süyleşmey, men uçuraşmay kaldı. Balya oldu. Anam bir günü barıp geciktim. Ay çıka. Sağım ne oldu? Oy men düşünmeyordum. Emne dartın var. Yok, can öyle. Tevbe öyle. Murçiyat. Ama men okuttum oşal Büyüsara için. Korkutup için tutardım cirit. Büyüsara senin mine katının böyle. Menimle Gerez menen жүрüp. Emneden akmakçılık. Ay javuştur bana. Dep anan oşo aydan kişine salkındap kaldık. Biroq salamız köp murunkuday bolbay kaldı. Oşonu menen Moskvaga men doktor bolup kaldım. Ol известный adam bolup ketti. Moskvadan aeroporttan ököz случайно ketip, buyaka uçup attır.
Men de uçup attım ele. Anan Il-14 деген samolyot uşunda, oşol ele samolyot ele. Oşonun komandiri Kırgız jigit eken, talastık. Zınkıgan jakşı jigit eken, Çengiz'e göz tutsak basıp gelip, agaylar, silerge arızım var ele. Ne olup ketdi? Ayalım var ele, orus ele. Biri erkek balam var ele. Ajırışıp ketkem. Emi oşol çatak kılgan turat. Men naказание algan turam. Emi защита kılıp berseňer deyip. Al talastık ek jigit eken, Çengiz aytdı. Emi çatak bolup baratsan da kabarlaşarsın. Koldan gelişince jardam kılabız. Anan samolyotga oturup kaldık. Otursak birinci rядка oturduk. Сразу екі баяп бұзады чоңыз сағаңы толтыра. Çay koyup koyup da biz çay eken de oyladık. Uğurtap görsek konyak. Öközük kişineden uğurtap oturup öpey dep men de içmeyim, Çıngiz ele köp içemez. Ököz anan Çıngiz aytay. Makemi köpten beri öközük kişine tarınışıp jiremiz. Hem büttü. Bugün hem elde şel koy. İçip aldık. Bir stakan al diye istetken deyin. Vay bak. Men заграничтен geledim. Dep portfeline momda gileygen bir ukmuştay arak alıp çıktı botolka. Anan oşandan koyup oturup oğuz deyip otural diyenin kişinin oğuz deyip oturup ököz şişip emmi o Bişkek'e gelgeni bilbeyim ben. Ayabay kızıp kaltırız bayakı işte bolgon buk dart emne tarın çemne büt barın biribizge aytışıp keltiribizde Frunzega düşkönді bilbeyim ben. Anam bir vaktale ököz kavrasıyla oturavertimiz. Kanat ya menin oğlum. Gelip ele elin var düştüm ne düşmesin düşküle de. Ha görse elin var düşüp lötçükler düşüyordan meni kütüp bargan baldarım suraptır. Şunay gelme. Lötçük ayttır samolyotta oturat dep. Anan ya kanat çırkap gelip anan çoçudum. Men bilbeymiş. Butu kolun karmadım kanatın. Bu kaydan. Samolyot gemine düşüp kaldı. Anan da oylanma. Tağın beyliğe gara çıkıp algan var. Dep çoçup samolyot çıkımcak. Çingiz'e gözde alıp düştü. Mercakta men baldarım kütüp duruptur. Çingiz'in be jiyenili al gelip kütüp oturuptur. Anam beri vaktin içine gelip dağ içtik. Oşonu menen gettik. Men oşonda mınday mas bolgon emes. Abdan mas bolup. 5 gün jattım o başıma. Çıngiz 7-nji günü ben dedi. Oy mekagan, oşo aydan jatam. İt bolup turubuz dep. Ne boluptur dep. Oşonu menen gayra elleşip söyleşip kaldık. Anan keyin kerezdi taşlap ketdi. Bul 60 yıldığın talastan ötközdi de. Anda kerez bar ele. Uş yerden bayakı eşitip açtık için bar jönödük. Kirupka tün içinde vardı oşunda. Kirupta birinci gazetesi açılıp attır. Dayarlayıp koyuptur. Oşol Çingiz'in atından koşup. Oş yerden kara ulak soyup taң atıkça onu okutup. Anan taң atkanda Çingiz'in aile şekere gettik. Acaktan ukmuş hem Çingiz'e bayakı muzey salıptır. Jakşı. Birok Çingiz'in üy-jayın ağırot anamızı görgön jokuz. Eşegesi jok. Ajerde balan beri jakta rayonda средний школда alıp duruşan boduyu tigişip o şerge büt rayon, oblustан barından gelip uşunday yokmuştay ötközdi. Jakşı ötközdi. Anan geterdi esimen kalbaydı. Kerez baykuşmagan jakşı ele. Men makemde özüm uzatam dep güleygen koromka oşoğan ıstukan anamını salıp men sokan ayalma köz bardı gala. Uşunday jakşı elek. Anamlar ajırışıp ketdi de. Bayakı kerez aran Çingiz'i çanıp jiri oran tigen. Anan keyin nabarot Çingiz kerezi taşlap ketdi. Em kerezdin
Men bilgenden aralashıp жүрбедим бе? Үй бүлесіне заслугасы огромный. Енесі менен как подруга бақты. Балдарын бақты, екі сіңдісін бақты. Оқмыш. Енесі соның кішілі. Чыңғыз. Анан кейін жерден жаңқы Büyüsara менен байланышты. Büyüsara бечера мен деле жақсы таныш болчумун. Эми Кудай таалам берет экен, жаратылыш берет экен. Өңдү түздү, мындай денесинин түзүлүшүн укмуш эле. Өзү ушундай сонун аял эле бакыш. Ушундай ак көңүл, ушундай нежный. Адамгерчилик укмуштай мол аял эле. Анан эми бул эки баягы великий адамдар кезигишип, эми көтен кечирек баягы үлүп болду да буларды. Эми Büyüsara аган чейин бир тооле историясы бар. Аган чейин Тавшалиев алам деп, мына алам дегенде, анан алдырбай, жездесе алдырбай койгонду. Башка Шүкүрөптүн кызын алып алды. Ошондо бир конокто отуруп, мени менен бүткөн Ырыспаев Сапарбек деген өңдү түздү жигит эле. Чач тармал, бойлуу. Ошол жерден Büyüsara менен кезигип, сүйлөшпөй этпей, биринчи кезигип, Büyüsara сразу үйүнө ичип кеткен. Үйүнө ичип барып, ошону тийип албады, эр кылып алды. Эми Сапарбек далды өлдү байкуш. Оған чейин эмес эле көп жашай алышкан жок. Тез эле ажырашып кетти. Анан кийин акыркы эле болуп Büyüsarаны ушул Чыңгыз болду да. Чыңгыз. Чыңгыздыкы да ошондой болду. Мындай великий адамдар, булар кечирек, бай китебине жазды, ачык эле айтып чыкпады. Мындай укмуштай любов болду да буларды. Бирок ошо аягына чыга албай, бечара Büyüsara өлүп калбады. Өлдү. Өлгөндө анан театрга коюп, опера балети. Ошол жерге болгон кыргыздын баары чогулду. Эсимен калбайт, баягы Абдырасулдун Кытайда калган Какшалдын кызы деген ыры бар. Ошону жаңкы кайргүлөрдө музыка менен ушунга чейин укмуш да. Өлгөнгө арналган ырда. Жөн эле укмуш. Анан байыч кирип чыгып аттык. Анан ал жөлөгөндө жөө көтөрүп жөнөдүштү. Анан бир жагында кетип баратабыз, анда Тавшалиев бир тоос чогуу баратабыз. Мен мындайды тамаша кылып, накадырса айта да койчу элем. Билем баяла историясын. Анан айттым, үстүндө комиссия иштеп аттыр. Büyüsara'nын эстелигин ушул жүргөн жигиттеринин счетунан салабыз деп аттыр. Бир топ спискеси бар экен десем эле, Тавшалиев абдан кыйын жигит эле. Акылдуу, эсте, но митамчылыгы дагы бар болчу. Ал ошо болуп туруп эле сразу. Ай мамет, мен бар бекем деди. Сен экинчи жүрөсүң дедим. Биринчи күйөөсү, экинчи билем аны мен. Анан аркы жолдун аркы бетинде Чыңгыз өңкөлдөп барат. Ай, Тавшалиев кыйын. Тетигичи деп колун көрсөттү. Чыңгыз, тетигичи. Ал последний список экен десем. Тавшалиев мыйта. Анда комиссия справедливо иштеп аткан экен деди. Тамаша бол. Эми ал комиссияны көргөн эмесмин. Ошол ошентип жүрүп анан кийин өлдү деп байкыш. Büyüsara өлдү. Чыңгыз жанакы Майрам деген аял алды. Майрам эми вечере өңдү түздү экен. Бирок бир не Японго тийип чыккан экен. Андан бир кызы бар болчу. Аны билем мен. Ал кыз чоңоюп кийин Шаршен Усвалиев дегендин баласына тийген. Ошогон тиет, ошонун Чыңгыз албады. Дегенде жүрүп кыздуу болуп, андан эркек балалуу анан алды да. Алданан ошентип жүрүп, бамам эле биз мурункудай эмес, кичине согураак болуп жүрдү. Эми Кудай таалам жазгандай, да Дзержинский правительственный үй бүтүп 9 квартира. Ошого мен Чыңгыз экөөбүз кошуна болуп калдык.
4. etaj, bir ele подъезд. Bir жағында 4 komnat, bir жағында 3. Emal ukmuş salıngan үйde. Oşal 4. Silikom. Büt Çыңgız aldı da. Men 3. etajga girip kaldım. 3 komnatka. Oşondan tartıp жаңа ayalım menen, жаңа ayalım bir kaynenesi var eken okmuştay. Kayra birimizge girişip söyleşip kaldık. Bırak Çыңgızga aşkın alaydı. Ayallarını bilem dedi. Bırak menin gözümde kerez turat dedi. Kerezden artık ayal sende yok dedi. Bunun ben tanımayım dep açık alaydı. Anan Koroda berenler bir günü kızmattan gelesem kaynenesi bunday kıyın kırız ayal eken oşanın içinde jün savabattır. Anan bir it canında bir kara jılmığa yıkan it baylanıptır. Berenlerin teğreni 5-6 it çoğulup kalıptır. Anam da karazım bunlar emne çoğulgan itler. Dep karasam ja kempirin yanında baylanıp jatkan it urgaç işte eken. Ape oşoğun gelgen de. Ana men aytdım, oy apa. Mavi jigitler bulardan bari güyevallar eken. Bunun bari güyelep kelgen eken. Desem öyle bunday karap, öyle göreyim bular kanday emnege gelip kalandı. Bular güyevalada bari giytiniz, bu kan çıktırmay urgaç eken. Koy veriniz desem, iyi öyle göreyim bu urgaç eken. Bu urgaç eken. Oşoncu tigiler gözünden jas çıkıp, bir yaka gire almay bozdap duruşmaydı. Devaşı tamaşaladım. Anan 2 günden üstün kadajdan Çыңgız düşüp geledir. Bir Kafkas kekişine küçük jetelep geledi. Ay bir kekişin kaydesin. O yani kempirde bay okumuş kılıpsın. Kulak meyim jogot koy deydi. Kancı jogot deydi. Bunu şunu aldık. Anan şan girip Çыңgız peçeremi talantlı adam ele, adam kelçik bar, mol ele. Benim Semey жағынан udaşne oluyor kaldı. Birinci, kerezden artık ayalı yok var. Hot bir sarı olsun, bayramı olsun, kalganları olsun. Men bayaka birinci, jakşı görgön kerez bolçu. Oşan çürüp, kerez Çыңgız Baykuş'ta ötüp ketti. Oşal Dzerzhinski köşesinde bir top yaşap kaldık. Anan al Georgia'ga göçüp ketti. Profesyonelden uy alıp, men bir yaka göçüp kettim başka yaka. Oşal ölgönde gana varıp toprak salıp kaldım. Oşo aydan Çыңgız'ı görgön jokmuz. Em hazır balдар 60-70 geçip kaldı. Kiyinki ayalınca kızı deputat boldu. Kiyinki balası bir üyeyini ele oşal, üyünde turad eken, aların köp tanımayım ben. Ajankı kiyinki ayalının Japondan tuğan kızım, jankı Usualidin balası ajrashıp ketip, bir kızı bolgan anı Japonya'da известный kino rejissörün balası alıp, oşal alıp kettir, oşo aydan, gitti, joğaldı. Oşal